Fatalafatulo Samoa Entertainment TV mai pia mana tamua ile nei fo itula. Ufamutai nel kapinetal kun kalante fainga rengal officer Silium tanga rengoa ongata longa manga nu. Le fionga afamsanga Dr. Caroline Fuatai. Ufamau ni mai tato pa anga fa moina mai tonu lea fa unga fair kapineta. Olkon kalate afamasanga na umal masina tulwayo yan wali petai na tuwe fa o populacion no masina ay fa salalau le avano masan yair komisi o tangata fainga renga le malo le pisasi. Ele omotino mai le taiminel mafu angol fa amutol kon kalate le office sili ele imawasef sota inga ina utam faya tu yai ay le amatangol masina nain fa salalau ya avano ay auf yai malava no le office sili on tanga renga ongata longa manga nu le ai tapunia la susuta sul masina fo mati ile lima ile fiafi. Maka peneto toiftu na yai savaenga wana to finga minister lango wala to tiute tau ave. Mawafa penau na tapena ile vaya sule nail fa tau toina o isi minister lango fo. Fa maunia mail te fono le fast sungala aulien mali tole wa tepula te vau forsi schmet. Ina uafsilingia e telefo le tiopolenisia. Fapia mai o le fesuia inga ma le fainga o tofinga o le fai unga le na a le taitai o le malo la na fionga le palemia fia me na o mi mata afa. O le vai sunei le fai loa ai mata ngā ruenga a minister lango fo ma le fitu na ingo se vaenga o minister lango o iai. E to olua leo fa ma vai ma la to ngā ruenga ma le to atolu o fa ma lo le tu ma wafua mai su e ngā leo. O whaia nei maa lia e mai ai o lato ingoa. O leo ia na mapunane o lato ingoa mai suesu e nganu whaia i tangata na tau fia mamolia leo sa whainga talua i nei a leo i fuala au whaasa. Malipo tiane le vaenga suesu e whaapitoa leo le police standard unit po le pisa u. E pion wha maonia mai e le sui komsina au apa au longo i tino Filipo ina ufsilingia le tiopolensia le whaungo le vaiaso. Peta ele mafai ona ia ta umaile tulanga o leo wa fia ma le lasanga o one ia suenga. Ai se fatal noanga ma le minister leo le fionga fawalo le fau Harry Schuster. Na ia ta waile faio suenga fa loto i fale mtanga renga e ava ese ai leo masalo miele ia yo afianga i fuala au fa saina maile mtanga renga. Sao no foi fawalo e le mafai ona toi fai ai leo suenga ai olo o ia leo o a fiel soli tu la fono mai te tau lava ona tutusa le sueina leo mtanga talau tele pe asma salomie se soli tu la fono mai ta wina tono le tolu masina o tuana ina ta fiane ai leo le tu sol sfulu lima tangata e tu a ingo fala au fa saina mai e oso fa inga i vai tele o fato ia o nuu mawainganga talwai nei lea na mawai leo tangata e to fa pepa aisa malitele o loa e au fiai telefoni o mea po e ata o pulufana o laptops maisi. O tau mate e yaini so o tanga i soli ngā tula fono tale pe fale i lea tunuu i nā o loa. Mai wanga ba ai le whaaftai o le ngā ruenga leo o whaia nei. E la talitasi le afe a wanoa whai ngā ruenga fau le malo. Leo a mātou na whaasalalau mō tangata e ngā waa iai. O se vaenga leo polkala me tasi le miliona tala mo i tu malo e lima sultasi lutato tunu. Na whamanina mai le fionga te fono le fast pol fatu tu ele tua Samoa o tasi. O le fionga le minister o fatu angam whai ngā whaiva le sunga la uli le mali e tua le watepula te vau fosi shmet. Ina uafsilingi e la uli tio polenisia. E lima sultasi tu malo e tofu ma le poloketi e whai ngā ruenga i tangata e totolu. E au fiailo na officer Sili, o le officer Sili lango ma le officer Sosoani, ai e fo i komiti ai tu malo e lima sultasi e ta isfu lima tangata e whai ngā ruenga ai o tōtino o komiti, o awa no whai ngā ruenga umalava nā, e iwa se lau se fuluvalu e totongi e le malo. O le ploketi pol kalame le ai pe ona fola le malo o le fas e alusa o i lava le Sosoani e le malo i ona tangata le awa ave i ai le wha mua. O le vai so nei lea ua te talai awa no mo tusita alusa ngā tangata mai lona i lava i tu malo matapunia le asfrei le lusu lima i lalo le mtanga luenga o tina mtamaita i ati na e wafiu anga ma anga feso tai. Ua tali ai e pulenga o laka pisa mua se vaenga o le tusi e tamata alo le manu tai tofitu mai Dubai ina ia whaatanga atu lato e o lato ainga.
O le taunu unga leo le mta upu le vao le manu ta ito fitu ma le pulenga o le au. Lea na lato umalanga atu. Ina ua selia ile lua maasina o i dupai. Selia ile lua vai aso ele se faya onga o le tino e peo na lato whaasea. E au fiai ma le PCI sia mol covitis fluiva. Ma misi ai a lato ta longa e lua. Taru le ave o lato no fuanga tumu sa le te tau una o iai. Peita e taimi nei wali putia mai le pepo whamtalanga mai le au. Ua teu mo whaase e tuai nei. Ile toi whaafo i mai o la tau ma ave fo i le amanoa i tamalaka pi e toa lima o ta alo i au i whaafo atu e o fo i la tau. O le whai unga o le vai aso lea na maua mai ai le tala o ta ua ilunga. O se li poti o le susu e ngal komiti langolango na tofia le pulenga i susu e whaasea mai le au e peo na tusi e tuai i le asosi le kapia le Pasifika. O ta wai le ave o le whata ua le pulenga le kapi Samoa so i fua manuia o lana au ma le pulenga. O mata upu na mata i tu e au fiai le mama il koviti misi o ta longa i lua i se pania ma le umi o na nofua i tu pai wa afuane ai wha le tonu e peo na wha i lua i tamale lato tu si le PRPA. O yele fuafuanga e o soane le au i Australia mo le tausinga o tulafono le koviti e le o angava ai le au i tono le ono masina e fo i mai i Samoa i tangata wa fia i siama o ta ua e le sui o le pulenga o se awano fo i e koleni ai tamata alo i se isi fo i si o manga mai o le amafuta tua i aingam tangata Samoa i Australia. E nisi o tala iai ainga o lato te ena le whaawa o lato whaamsinonga le whaamsinonga o whanua maswafa. Ina ua maona ne ilunga whaale tonu i tu la fono i tolu o whanua maswafa o whaia ne iai suasu e ngal komis whaapitoa whaapale mene. Peita e o tau fiai nei le toi whaia o ni whaamsinonga o whanua maswafa a mata atu i le so se ia le masina fau. Whaapena fo i so a lau pulenga. Ua vavao atu le malo se ia umane suasu e nga whaapitoa o lo whaia nei tu la fono le wailua ne ese lo minga. O le masina fau whaato ailo ai se tonu o le tau finga le tu mau amata atuai nei i ngā luenga tau whaamsinonga o whanua maswafa. Na sao no ai le fiongal minister ta ngā luenga matamua masati pulufana ina ufsilingele le tio polenisia. Wo ngā tusal fufuanga o iei nei mal komisi so e whaapale mene ta lue wha kopi ese o tulafono nei e tolu ina ia wa ili tulafono sao. Mai o tali ai nei le taunu unga o le nā suenga. Ai o sauno fo i le fionga le pale mia fia mena o mimta afal masina toluai. O le teunga e le oilo ai pen whaapewhia o na whaito finga. Ai o tutongi ma whaamanuianga o whaamasino o le whaamsinonga. Sauno fo i le minister o lo langolangoina, e le presidente o whaamsinonga o whanua maswafa whepule ai ati la ropati ta o fia o whaamsinonga mo staimile tu mau, e peon amata atua il vai sonei. E le imanuieta mo whainga mo stala ma le presidente il taiminta penaile nei li poti, ai o sao no matamua o le la asanga o iei nei, o le mea e tatau o na whaia fua, e le whaale tonu walia e mail tu la fono, o lo lima ta ita ina inga ruenga whaia le whaamsinonga o whanua maswafa. Sao no fo il tamali ina ia te enal manao o le presidente o whanua maswafa e whaawau le mta upo le lato ainga, e tu mau lava lana te e vanga na ua umaane el suenga o lo whaia nei le pale mene i o puol tu la fono. Ua whaamalusi ai nei ainga no nofo i whanua le malo po le Samoa Land Corporation i whalelau niu mai sivaengai e totongi ai tā lafu o lato whanua. O ainga ia na tuu iai le teimi o le pulenga le whainga malo talwai le HRBP tausanga whaatapulaa e totongi ai whanua e silia le onus fulua whetala le kuata eka e tongi ai le 5 tala le masina. Peita ewa umane tausanga whaatapulaa e lea iai ni tupe tului e totongi. O lisi nei, ai le ioo i le kuata pei meni o whanua o ainga o umana totongi. O le tausanga na tia nei na whautua nai ainga e totongi tupe tului. Ai le o mawhai o na ngā whatia e nei ainga mai le 5 tala sa iai i le masina i le pei meni. I le silia i le valu se lau tala i le masina wo o iai. Masanga atile ai lava na le mawhai o na ngā whatia e ainga 5 vai o le aini tangata whai ngā ruenga. Peitai. Ua pale mai le whainga malo fau o le whaatuatua le tua Samoa o tansipo o le fas, malana wha mua o tangata o le atunu. Ai u whaalau loa mai nei e le pulenga o le sala si, lana wha sila silanga muli e whaapea. Ua whaatupula ia ai tā lafu le usta ia o whea ngainga na wha matu atu i whanua.
mai o tu atua I a ingal masina e tasi e tutongi ai talafu, o fola fo ile tu ina atu I whaamsinonga mō le au ina o ai talafu. Lo Samoa Entertainment TV mai e pia maana tamua nei tu la wha apoponga tai au le alo fole atua, ai wha soifua ia.